Hagajigla kai prolog kapedeng ka Juventus pesya ya ke Inter. Hawa phai sikini jigla kai ke Inter kali open ko daga nam job hadin gala aban film ya ke Juventus la ala ko gol. Ya ke gol jong ke Inter li open tip hakam ni ke ba ar pro pat hakam ni ke ba de po ar. Ya ke gol jong ke Juventus li open tip hakam ni ke ba prawasan. Hagawai baga jigla ka prolog kapedeng ka Chelsea pesya ya ke AC Milan. Hawa phai sikini jigla kai ke Chelsea kali open ko daga nam job hadin gala aban film ya ke AC Milan lain dengan gol. Yaki gol jong Chelsea layo bentip hak menit ke bas 100 plus R leng bojo Pedro hak menit ke bas 100 layo bentip bojo Pedro hak menit ke basan pe layo bentip leng bau kai Saido ini jingla kai ujo Pedro layo bentip R gol namata ke Chelsea hak wei baga jingla ka perlok hak pedeng ke PSG persya ya ke Manchester United hawa phai sikini jingla kai ne do sedang ke jingla kai do kendai pe menit cukup de jingla kai tamar la cigul yaki gol jong ke PSG layo bentip leng bau Mbaye hakam ni ke baar kan baham ni ke balai fuar layo bentip leng bau Mbono urang la ke Manchester United hakoi baga jingla ka perlok hapedeng ka Ferencvaros persya ya ke Real Madrid hawa phai sikini jingla kai ke Real Madrid layo ban ko daga nam job haden gala ban film ya ke Ferencvaros la ala ke wigul yaki gol jong ke Real Madrid layo bentip hakam ni ke basa kowei bat hakam ni ke basa pokondai bayi ke gol jong ke Ferencvaros lewan tep hakni ke basan ponyo hakabai baga jingla kai turuan cup hapdeng ke Shillong Lejong persya ya ke Mumbai FC hapai sekini jingla kai ke Shillong Lejong ke lewan ko daga nam job haden bagala ban film ya ke Mumbai FC hadu san lanot gol iki gol jong ke Shillong Lejong lewan tep hakni ke bas 100 plus way leng bau gurung hakni ke bas 100 plus lai leng bau lamburong kan bakuni ke basan poar lewan tep leng bau milip beda kumjo umnik man ribu saw leng bau milim peda kumit ke ba prabu ra lewan tep leng bau Sendai balang baga ring jing job ke Shillong Lejong parang jan berjoru segan knock out stage de kama kamain riu point naki Arsenal manen hagani ke Duran Cup hakumai baga jing lekai Duran Cup hapedeng ke North East United FC persya ya ke Karbiang Long Morning Star hau pai segini jing lekai ke North East United kali open ko daga nam job hari nungkarapan film ya ke Karbiang Long hari usaha la ke wigul jadi gol jong ke North East leo bentep kumi ke bahanyo nang baka penalti u ajaria kan bahami ke basa pupra leo beng bentep leng bau ajaria kumi ke bah Provolai leng bau Nixon kumi ke bah kandai kumi ke Sendriu leo bentep leng bau Gonzales bayi gol jong ke Karbiang Long leo bentep leng bau Nkugu kah kumi ke bah Ar Pupra yang bakal ngizing job ke North East United dulu kadang jan penjorung segan out stage deka bakal main 2 poin naki Arsenal Medan sibit ki program jingla ke Duran Cup ka traut si kan kursa yang Indian Dewi haka por sauje